Kiken hon kipat ba haka jingelam jong uba kan Pham V Kharlengdo, Chairman National Highway Demand Committee Southwest Khasi Hills District, haka khandai tarik nopra ikilaya kendu ya usin rob menteri rangba bapet ya katenat PWD ba prestun tensong bandawa nak sarkar jela ban pen KM biang ya ka Surak National Highway double lane ka ba penyaso ya ka shnong mau ngap mau plang laj mau siang mau keruat rangthong nongna dirang khatpra bat kabajrong hadu khandai phung riu kilometer haka shithi bagani ka kun huon kala ai hau ba prestun menta kasngi lapen yang nia ya ka jingdan kam ban pen KM biang ya ka ni ka Surak ka ba ka sarkar India kala bu teng ban shna ya ka nadu usnam 8,000 arphau uba kan Pham V Kharlengdo ula kerpa de ka sarkar Meghalaya banekran ber ka sarkar India ban pen embiang ya ka ni ka jingtmu ban shna ya ka ni ka Surong nakaliang jong ba presto nas ngothu ba ulaong hakini kinong yalam banekran biang ba ka sarkar India halor ka jingshna ya ka ni ka Surak ulaong ru menta ka shong ha ka sarkar India ban manjur ni ban penkut no ban shna ya ka ni ka Surak kani ka ngiko ban ya tu ya pi halor ka meeting jungi bat deputy chief minister o president song hakabana kalen ka jungi ngila kerpat ya ka government lengba min charge yung ka pirodi road ban restore biang ban pursue ya kani ka kam juga national highway kabade ban penyaso na double lane na du mongap mau plang laj mau siang mau kurat rantong nongna dirang khatra randikor de nakalen ka jungi ngila kerpat ya government namba in charge ka road minister ban restore biang ya kani ka national highway namar balai ba ngi kiwe ki jaka apo juga jela Meghalaya borok ki district headquarter kelaron ke jimpnya so lembaga national highway rehadu mata ngimtip na ka dawayu hadu mata na kaleng apo makurat nyimpat yo ya kata kadon ka jing chai konsulat na du usna marja kada na du perbangiyo ya ka district hadu mata jenak takarau na kaleng ke jungi gidon ngilong very upset kum kipai ba jong kama kurat juga Southwest Khasi District berkawai te kani ka diman jungi kamri ka ba thamai ndrei kade kabala kaba diba ni shop buat budin ya ke ba kaladon ka principal markas tistos na usne marja kanyo haji sha ya kani kidan kumba santali ki jaka ke santali ki Surak ki bana kaliang jongka sarkar India rekat bat juga state kilar pendep nekilap depsna ya ke Surak ke babah handre hang apo makurat pati hadum ta nyimpat yo ya ke national highway ke double lane jena takarau na kale ke jungi ni persu ya susu ya ke kam na kemda ban kerpat ya ke sarkar lemba deputy chief minister pun beri in charge ya ka Pilodi road ba pun persu ya ke kam berkat bat ke sarkar Meghalaya bat ke sarkar India te ni sutu bana kale jong ka sarkar India ka sarkar juga Meghalaya lemba in charge juga Pilodi kadon ka intention na kabata ban penbahan na kabata ka Surak ka bade hapo makurat hari na kalen ka jungi kalong ba ni persya ka kanu reke ka jiko ka jungi kalong ba ngistik be je ka bangi kwa berkata kalong na kabata ban distur biang ya ka national highway te nomor ba hadu menta na kalen ka jungi ni percay ni padhun ban hakan jungi hakan ka jungi kandu bat deputy minister nomor balai ba nakalang kejung deputy minister ula kular ini ban persuya kakam re kampat don kanu kejung kular ba lanu bat hinu te nakalang kejungi ini budin ya kane ban ini budin nak kapor hadu bangideyo ya kejung temu kejung te ngi ay kubleru nak kabantaya borok ki nakalang hakujungi hakabari berkata nakalang kejungi kumang ong ba ni appreciate ya ka state government ba kadon ka intention ka babahan ka mentaya ka Southwest Khasi amta ba ya kan ka Surak ka bangi ngidon menta andre lomba na ka mentaya kata ka sinjam ka jungi ka lomba ni ha ban national meeting nomor nila ya kendu menta ban di chief minister ni ha ban kendu rengkat bat kirang ba snong rengkat bat kinu yalam juki seng balang nakal yang juki rang ba jung ka dong ka thai jung ka Southwest berkawai natang isa shim kita karai
umno bangin dia. Nakalyang jungka in charge jungka piludi chief minister Ukraine be kata ba nakalyang jungka sarkar India hadu nadu usne maraja rapau karon ka city na kapata na haga arpo pratari jom banai Julai usne maraja rapau karon ka city ka ba nakalyang jungka sarkar India kako amra pansang isya kita kisan teliki project ketupe kani ka jungi Tihre ba ngi supla ba na usne maraja rapau du muta nakalyang juga sarkar jela ka ngitip na kanu kadaw laki persuni am kiong bangi persuni ka kamera no bangi tip adu kadu how much is seriousness So hendak mo, ya kata kay mana haka meeting ila penpal. Yang lagi ila pesau ba ka standard jong ka surok ka ba ha kendong la me ka ba kam badai kat kota kum ka wa gaji. Kato ka standard josok le ibaro. Kala ajan long kum ka national highway lang semi national. Katlo tam lai kelong kangi penbang ngilong offset tam balik kam tam ko district kota tu jongi. Gimio ya ka surok ka ba ha. Si kalong very immature. Alangi perkhat ya ka government ba ha ki jaka ki ba kendong kala as ko ba Apakah standar jok kalong simi na siya hawi kat baya ka silong makruat pat kalong mundo te kata kalong very immature te kata kan ipo ajuni kalong bade man store ya kan nimhun nila pa nimhun bat iman na kalyang chat minister jong ludiro wang banay jugi ngini ato siya tingi mistake bet mi po ba store ka na ya kata ya kijing bukuan ni sempat buku hadin bagi suatu benang juga iong ba nyimpan lah ya mata karena don kaji cici ba kuntak tinggi session perhat kayak bagi senjam di